Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang mengupload foto saya. Mudah-mudahan dapat barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa ali adhar wa sabil ahyar adada ni'amillahi wa ibdali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibut taj wal mi'raj wal buraq wal alam dafi'il bala wal waba wal marati wal alam jismuhu maktubun marfun wal galam samsid duha badid duja nurul huda misbahud dulam abil qasim sayyidina ajami wal ajam innal mamsirku fayayual mustaqula ila ru'ya wa kamani sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Aziz, Ya Wadud, Ya Allah, Ya Karim, la hawla wa la quwata illa billahil azim. Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, farhamhuma kama rabbayani صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, adunan ya Allah sekubus ya Allah, adunan semontongaki berkataki menyelamataki ya Allah, adunan ya Allah, adunan semagampang rezeki, melancar rezeki, mabanyak rezeki, seuntung dunia akhirat, karena semuanya dari Allah. Rabbana waghfir dzunubana wa qina adzabannar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ummul Quran, ibunya Quran itu bener kiring tua bini sih alai laki bener laki saya laki jaga bereng laki apa Ummul Quran.